Matur suksema majang ring ugra wakya antuk kalah sane kapaice ring pasikian titiang sane wangyang titiang mangkala para wartake angge panureksa sane kusemayang titiang bile-bile para atiti lan pamilat wimbekar pidarta basa Bali sane tresna sihin titiang sedurung titiang ngantun bagi orang atur ngiring ngaturang puja pangastuti majeng ring ide sang yang pramekawi duani sakaring sih pesuican ide ratu iderane prasida iring titiang mesadu ajeng ring raina becek uniki melarapan andung mencarang pemastungkan Om Swastiastu. Rasa angari bagaimana titiang nganganin minekadi sisya SMP Negeri Monas dan Pasar kadi makin jagi nina yang jati angge titiang waste inyoman urip arisuta ring subuh dewasa puniki titiang jadi ngaturang pidarta sane mamuda Bincapang Trihita Karana Ulati Bali Sutrap sedurung titiang ngaturang daging pidarta puniki kaping ajeng titiang lungsur agung pengampura duaning titiang kantun muda mejantan talet muda ring kecaping daging sastra manawita yening wenten atur titiang sane nenten manut ring anggah ungguhin paribahasa gumanti rares nenten menggah ring apnyana manggaledang ratu idene serang sami maripurnanya ring kawentenannya nih inggih para ati serang sami sane kusemayang titiang yening mau sang indek jagat duwene sampun kaloktah kantos karuna negara sangkaning keaslian sangkaning budaya sangkaning adat lan resta baline nikete wong lur negara mangsan jagat Bali delas paradise utawi pulau surga maka sami punika katuku anduk parajalan pada salunglung sayang nake pakede pakenyung utawi ngandap masuk sah denten lempas saking gangguan Trihita Karana iya punika parahyangan pawongan palemahan yening kadi asa punika pemargine mejanten jagate pacangan landuk inggih kadi mangkin titiang nasang sarang ratu idene serang sama nabi ke kekasuban keaslian jagat duwene puniki kantun sekali muni inggih berarti serang sami sane kusumayang titiang ngenenin indek Trihita Karana ingyan punika parahyangan pawongan palemahan kantun ajak kantos mangkin ring jagat Bali maka sami punika katuku antuk perajalane mangga kantun eling ring gangguan-gangguan kauripan sane prasida ngawerdian jagat duwene yening mau sang indek ketakuan parahyangan maka sami perajalane bakti ring linggih ide sangang dewasa bausa ring ketatuan pawongan kajinanya antuk paiketan seketuruna-turuni banjar adat desa adat muah saneliana yening mau sang indek ketatuan parayang palemahan kaciriang antuk tetangunan kamu Bali sane nganutin gangguan agama sane mawaste aste kosala-kosali lan aste bumi mangga krama Baline sayangge
ngawardian warisan leluhur. Yening wenten atur titiang iwau Presiden Kapiten mejanten saluran pengelola budaya Nusantara sane mayaning budaya Bali Presiden ketawangin ini perhati serang sami sana kusumayang titiang dahat angai bangkir yukti mana kena saya iraga mau rediriki ring jagat Bali risaksat jagat Bali kasengker antuk sakayangan jagat karena tebin antuk pelindih askedali tur karumrum antuk adat Bali sane majiwo brahmana agama Hindu sane kasulurit antuk upekara lanyaknya medasar manah las cahyo menggah ring bab bagawan kita bab siyo sloka 6 mangsa Patram puspam palam toya yo me bhaktya prayat stati dat aham bhakti parita asname prayatatman tegasnya ide sang yang dewasa wadah aseledang ringsang sane bakti antuk manah nasadyo inggih berarti sareng sami sanawang yang titiang sane mangkin atur bagi titiang pambekas regiowana Baline bakasami duaning iraga sareng sami wadah waris praktisan tanah sane ngawarisin budaya Baline ngiring adat budaya dan agama sane sampun kasupunika tincapang malih kautamanipun yening nenten iraga sareng sami sane pacang sutune tur kepira sapa sira malih sira pacangan nelan nabi kena tios do para menawidipun pacang maderbe manah mamahayu jagat ngajagang budaya Bali wadah silih tinunggit swadaman parewana Baline yening wenten pangelalah budaya Nusantara sane nenten manut sane ngeranjing ring jagat Bali patut iraga macutetin kawen tenanyane mangda jagat Bali kantun sutrepti kadi iguni inggih para abdi sareng sami sane kantun tuan merangin atur titiang kadi imau Presiden cutetin titiang kadi asa puniki sane kaping pertama sane patut ngajagang seni budaya lan adat Bali wadah iraga sareng sami kemengkala antuk sang raga guru wisisa sane kaping kalih ngulati jagat sutrepti patut muratiang ajahan Tri Itekarana inggan punika parahyangan pawongan palembahan urati ring warisan leluhur nginutin bagi bajagat gumanti sida ngulati jagat sutrepti wantah kadi asa punika antuk titiang prasida manurakaken pengabdi titiang dumugi wenten pikenohnyane lan jagat Bali werdi kaukas sang kakung sanyang semara mabebat wastra panjang kirang langkung titiang lunas pengampura dua minambat titiang kalintang om santi 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 om